dutangiranye n'itangazo rya nyakubahwa Nicholas, founder and CEO by Pi Network. Tubibutsa ko Pi ari amafaranga akoranabuhanga, uko mwumva Bitcoin, uko mwumva Ethereum, uko mwumva Sidra, na Pi nuko nguko iteye ku bantu badasobanukiwe neza na Pi. Pi rero ni faranga ubu ngubu ryasohotse kuri uyu munsi. Happy Pi Day, pioneers! Today, we celebrate the first Pi Day since the Open Network launch and the 6th anniversary of Pi's official launch. The Pi ecosystem has grown incredibly strong, powered by millions of engaged pioneers and thousands of businesses already using Pi for real-world transactions globally. But now, we've taken things even further. We're proud to introduce .pi domains, an important ecosystem infrastructure layer for the Pi ecosystem. Just as traditional domains shaped the internet we know today, Pi domains can transform how we connect, interact, and build within our digital space and beyond. With a Pi domain, you'll have your own unique digital address and virtual storefront, allowing you to realize new opportunities and build recognizable brand identity for your business, yourself, or to allow apps to stand out in our thriving network. Starting today and until Pi 2 Day, June 28, 2025, you can join a transparent blockchain-powered auction at domains.pinet.com, where you have the opportunity to secure your own exclusive .pi domain. The auction exclusively uses Pi as the currency for payments and leverages the Pi blockchain to ensure transparency, security, and direct utility of the Pi cryptocurrency. The Pi domain auction is a powerful platform-level utility. It leverages the Pi community's collective resources like attention, authenticity, and a community of millions ready to transact, making Pi domain names useful. The domain auction gives everyone ample time to thoughtfully select and bid on their ideal digital identity, without the risk of someone else grabbing it quickly before them or overpaying later. Also, the shopping period for the 2025 Pi Fest has officially begun and will run from today, March 14, until next Friday. Experience the first Pi Fest in the Open Network phase by shopping at your local Pi-powered businesses using Pi. Together, we will continue to build on the incredible ibahaye ikaze wakoze subscribe buri umuntu w'agaciro. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu myanzuro yavuye muri Pi Day launch ku munsi wo kuri tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo Pi yabaye launched, ihurirana n'imyaka 6 yari maze ikozwe. Bimwe mu byaranze iyi Pi Day nukuza kw'ama societe acururiza online menshi badiskita ku kintu kitwa igiciro cy'ifaranga rya Pi. Rero igiciro cy'ifaranga rya Pi nubwo ritagiye ahagaragara, ariko muzi neza ko mbere yuko umunsi ugera bo bwabo bafashe Pi z'abantu bari migrate ndetse n'izari transferable ku account y'abantu babaye migration, ariko ibyo byose byarangiye bazigaruye. Ati niye mpamvu yabaye? Impamvu yabaye bari ukugira bikontrole bo ubwabo, bamanze bamenye ngo izi Pi zirahagije, nituyirekurira igiciro tukayishyira ku isoko, izi Pi za konsomwa mu gihe kingana iki. Ntabwo bashaka ifaranga bararekura uyu munsi, ejo bakumva ngo yashize yihariwe n'umuntu umwe. Tugaruke ku giciro cyatangajwe n'abantu benshi badasobanukiwe ibintu by'amafaranga y'amadolari. GCV yari yatangaje amadolari 300
58 n'ibice 159 ndakeka ari hafi aho ngaho. Abantu benshi bagiye babyita ibihumbi ariko yari amadolari 330, ntabwo byari ibihumbi 330. Mon cher, amadolari ibihumbi 300 ni miliyoni 400 zirenga. Imagine umuntu ukumva ngo afite payi zirenga igihumbi, yaba agiye kuba umukire se wa mbere ku isi? Ntabwo byashoboka ibyo bintu my friend. Utekereze nk'abantu bafite payi ibihumbi 10, abantu bafite ibihumbi 20, ntabwo byaba habayemo kwibesha, ariko byari amadolari 330 ahinganye na miliyoni ibihumbi 300 biri mu bihumbi 400. Urumva payi imwe iri kugura ibihumbi 400, nayo mafaranga nayo ni menshi my friend igitangira. Ikintu cyabaye rero nuko baganiriye hamwe bakabona payi bafite ntizihagije muri ecosystem my friend. Payi icyatumye n'ifaranga ritavugwa ridahabwa agaciro nuko payi zihari zidahagije. Ariko mu rwego rwo kudaca intege, aba pioneer baretse trading ziriya ari amasoko yo kuri internet, ari amabiro de change avunja, kugira ngo abe avunja. Bayihaye iminsi 100, ariko iyo minsi 100 twayifata nkaho ari iminsi cyamunara, kugira ngo iminsi 100 nishira bazayihereze byibura igiciro kiri stable, kugira ngo abantu bazigurishije niba bafite ubushobozi bwo kugura izindi nabo bazazigura, ariko bazigure kuri icyo giciro kindi. Rero iminsi 100 bashyizeho bo ubwabo ni ukugira ngo tudacika intege twebwe abapioneer, tutavuga ngo nta gaciro twaruyusa. Abazifite bafite ikibazo runaka bazikemuza ku giciro kiri ku mabiro de change ubu ngubu, ariko bakibuka ko ari mu cyamunara. Isaha n'isaha, iminsi 100 nishira, igiciro kiri stable kikaza, tuzatumenya ngo payi agaciro ifite nakangaka. Murakoze.